Kako napraviti postni kolač medeno srce? Sve se meri čajnom šoljom od 300 ml. Potrebno vam je 1 šolja vode, pola šolje šećera, 2 šolje brašna, ja sam koristila meko brašno, 100 ml ulja, 1 kašika kakaa, 10 kašika džema bilo kojeg, 1,5 kašičica sode bikarbone. To sve sjedinite i podelite smesu na 2 dela. Prvi deo pečete od 10 do 15 minuta. U međuvremenu spremate fil. Za fil vam je potrebno 10 kašika džema ili marmelade, 2 šake mlevenih oraha, možete i više staviti. Izvadite iz rerne, pa prelijte rastopljenom marmeladom ili džemom. Preko marmelade ili džema ide ostatak testa. Ako je testo gusto, razredite ga sa 5 kašika vode bi se lakše razlilo preko marmelade ili džema. Pecite još 30 minuta. Na kraju prelijte rastopljenom čokoladom. 100 grama čokolade rastopite sa 3 kašike ulja i prelijte kolač.